که و دانایی تو به زمان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بن جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بن جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیلیمان و قادیمان هر اجتمان دیلیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بن جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن راوی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نبی کردن برن کس نبی کردن برن کرد جنده بن جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا سلاون زانیاری لوا تماشاوان بیف تیوی ریبر هبون بورای د برنامه زانیار دا بناو خواو یکتیا گشتی آنی ویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی ام بخیرهات ناود کن میوان خلقا معیشف گرتی بره سیاستمدار کردستانی حمد جان آزبای اف هفدیتنا جدا ام لگل کسایتکی خباتکار و ویجوان ناسکری گوتو بیجه دکن اف کسایت لکه خواد دیروکا تفگرا کردی دانی بو ناسکریه بناوه محمد جان آزبای کسایتکی سیاسیه روشنبیریه نوژنه میوانه ما ایرو او تکوشر خباتکار کرد یه 20 سالا دی زندان دولتا ترکیه داگر کرد بردوام کرد بو بسیدما خباتا خوش بو نتو بونه ل تفگرن نشتیمانی کردی جه خاگرتو بو جه سال 1961 دا و ده همبیزا ایش و آزاریا گل خواه جیان کرد بو ل آمده 20 سال خواه دی زندان بحوران و هر وها پشتی درکتنا خواه ل باجار خواه ما و در نکت دربا به هلوستن خوی خورد ناسکریه و بر خدانی اویا مرخاص لهم بر زورداریه ده هندری زندان هری رش و هری تاری به تایبت دما ام بحثا زندان دکن دوی ام ببیجین او زندان هری کرید هری ناسکری به تاریبون و دجواری خواه به نمره 5 پشتی در کتناوی جی گرتیگه سالا 2000 بریار دا کو دف جوالات خواه برنده لی هندر کردستان بمینه تا کو خبات خواه نتوی بپینوس و دنگ خواه بردوام بکه بریانی ویسا بزمان کردی و ترکی لگلک روزنامه و کوواران هروها او یک دنگن کو سری خواه لهمبر زوره نتواند بو و لهمبر سیاستا ترک بونه تکوشی نخواد کرد ام ایرو پیرا تکوینه پیوندیه تکوینه دانستاندنه جبو جماورن ما شوپینرن ما ویج نیزک و ناس بکن سرپیاتی او یا
تکوشینداری هروها رامانیا دولمند جبو ام هنک قناخن ایش و هیوی پیرا پارو بکن جی زندان تا پیو آزاد. ماموستا تو بخیر هاتی. ناب خیره دابین صاحب سپاس سپاس جبو ورا جبو پی خبرکارم پیو تیوی را و تماشوان من گودار دیکن ها جمو کردستانیان را سلاف و رزق پیش کشتی. امجی تبگرمین سلاف دکن. جمرا بحثا کلیا کتوهاتی گرتن سال 1908 بکه. تو چاوات جیان کروه کلیه و چه دتا دا تا روجایی رو هاتا گوهرتن؟ Yani راست مروه دگر سال من رابردو درباس بون جیانا مروه دا وک فیلم اکی سینما ایت پاشوات زبرینی از وک سال 1961 دا هاتم دنی باجار نافچه لیبوم یا گنده مدا ترکی تو باوای تاثیر کی باندور کی ویتنه بو hatta من دست به دبیستانه کرد شام پشتی دست به دبیستانه کرد پیوندی منو ترکی بونه پیوندی منو ترکان پیوندی منو دولت دست بکی که یعنی مفهوم کرد ام ملت کی زمان ما آخا ما گنده ما جوات ما جدایه او ما مخصین ترک داتن دبیستانان دا درس دان مزام بو که ولات اکیدن آنچه جی اکیدن تن و او چند و کلترا خسرمه فرض کن دوان دماندا سالن 1975 دا ارتجک چه بو لجه و دمه مشاندن مالاتیا بازار مالاتیا او شیش دیاربکر اما 5 ساعت دورتره من خواندنا خویا ناوین لوه داره خدان Diyarbakır lise dest bekir. Salın hafte unağında Türkiye revşa averte askeran hazırya cuntayı dikiri. Dve demeda sere dema adare sala 1908 da Bajar Ahmedi be asker u polisan ra de pevçuneki da az hatım girtin. Pevçuneki gram bu. 2 saatini ve şereki dijwar derbas bu. O az bavarım le duvan salanda yani li Bakurê Kurdistanê hema pevçuna yekemin o buî rengî ya em teda em sê heval bi hev rahatin girtin. Peştî 6 maaşu da li Türkiye derbe çêbû. Derba leşkerî berya li derbe çêbû ve li Bakurê Kurdistanê bi dehan rêxistin û partiyên Kurdî hebûn. Her partiyekî bi dey hezaran bi hezaran bingeha wan hebû û li heremên xweşî desthilatdar bûn. Nakokiyên civatê çê dibûn wê çayê neçûn berderê dewletê millet diçû ji rêxistinan ra partiyan ra pirsgirêkê xwe digotin van partî û gruban bi şêweyekî demokratîk problemên wan çareser dikirin. Dîsa duan salan da hişmendiya sivîl û hişmendiya netewî hêdî di nav millet da belav dibû hişyarbûneke bû pêla hişyarbûnê her diçû zêde dibû. Şaredariyên Kurdistanê çeng bajaran ket destê rêxistin û partiyên Kurdî di wan demanda yek jê şaredariya Amedê bû Mehdi Zana wek berendamên hemû partî û gruban Diyarbekir bû şaredarê Diyarbekir xezenş kir li hemberê partiyên sîstemê êdagirkeran. Dîsa li bajarê Agirî Urfan Alparslan bi tişkiriya şoreşkeran û partiyên Kurdî bû şaredarê bajarê Agirî. Li Batmanê, li Rihayê, li Dêrikê, Nisêbînê li gelek bajarên bi vê rengî wê çarin kesên welatparêz, kesên şoreşker bi piştgiriya partî û grûpên siyasî
şaredar kazanç kirin veya çima ez dibêjim ji bo ki duwan demanda ev siyaseta sivîl ji xwe di nav civata Kurd de belav bû. Lê duwan demanda dewleta Tirkiye li seranserê Tirkiye û li bajarê Kurdistanê jî ev provokasyonên tundî dest pê kiribûn. Faşîstê wan piranî jî di bin kontrola leşkeriyê da komando, kampê komandoya da kesên katil û şekdar perwerde dikirin, dişandin Kurdistanê, bajaran û li hemberê tevgerên Kurdî şer dikirin, pevçûn çêdibûn. Devleta Tirkiye û provokasyonên çêkirin 12 îlonê çêbû. 12 îlonê çêbû siyaset û partiyên grûpên li Bakurê Kurdistanê biryara paşveçûnê girtin û berê xudan bin xetê. Wek biraderê me bin xetê hemû dizanin mazûbaniyekî baş kirin ji bo wan bi sedan însan, bi hezara însan ji Bakurê Kurdistanê ji sebebên siyasî reviyan çûn hatin bin xetê li wê derê biraderê me bin xetê mazûbanî kir, wan xwedî kir, li wir bijî kirin. Demek şu da xasî 2 sal li wan deraman peyra êdî devleta Sûriye jî û ev devleta Tirkiye ser wan zext çêkirin. Piştî van zextan hineka biryara çûna Avrupa girt. Li wê derê nakokiyên siyasî navbera van partiyan de grupan da çêbûn. Her partiyekî hat bin xetê bû 3-4 perçe. De partiye mebûn bû 30 ya 40 partî çêbûn. Grûpên biçûk çêbûn. Vana dijberiya hev kirin. Li welat tu bingehekî wan nema an jî bi warê rexstinê da tu hewldanekî berbiçav tune bû. Di zindanê da jî devleta Tirkiye heta ji destê wan da hat dest bi îşkence û dest bi tadayên mezin kirin. Zindana Diyarbakır wek zindanekî pilot zindan tespit kirin. Gotin em vê derê wek laboratuvar bikarbînin fikra Kurdî ji li vir da bin pê bikin. Çawa di dema şoreşa agirî da digotin Kurdistana ser bi xwe di vir da me binax kiriye. Dîsa bi wê hişmendiyê dixwestin li zindana Diyarbakır ya meşhur navê wê pênc nolû bû. Burada tevgerên Kurdî û girtiyên Kurdî li wê derê dîl bigirin û dev ji doza Kurdistanê berdin. Bi rastî 4 salên dijwar me dûrda derbas kir. Şev û rojê me bi îşkenca derbas bûn. Naxwazim yani îşkence çavbûn. Lê ev ya karim bêjim zindana Diyarbakır di dunê da di herî zindanên xirab û tadayî lê hatine kirin di rêza sêyemîn an çaremîn da jî digire. Yani gelek ase bilinda işkence mezin lê hatin kirin. Bi derdora 34 kes hevalên me, dostên me, biraderên me ji grûpên din di rojiya mirinê da di işkenceandan hatin kuştin. Bi sedan saxetman, bi hezaran insan heşê xwe hinda kir. Yani jiyana wan her tim bi asengî dom kir. Em çawa vedigerin wan roja yani ev çima çêbûn, çima kirin yani sebep çûn tenê van insanê hatin girtin hedef ew bûn an jî bi rastî hedef tişekî dibû. Ça em bi çavekî din lê binêrin. Elbette ew işkence ça li me dikirin kesayeta me da di şahsê me da ew işkence li civata me dikirin, li milletê me dikirin. O dixwestin milletê me bitirsînin, milletê me piştgiriya şoreşkera neke, piştgiriya partiyên Kurdî nekin, doza Kurdîtî nekin. Di wê demê da di zindana Amedê da kesayetên zayıf berxwe nedan wê çayê teslim bûbûn. Ji wan rêxistinekî ava kiribûn. Bi Tirkî digo Genç Kemalîstler Birliği. Yani yekîtiya ciwanên Kemalîst. Grûpekî bi wî rengî ava kiribûn. Wê çayê
سر لشکرین زندان اسات اوتا یلدران yüzbaşı و حوالی وی falan لقاوشا دیگریان وان کسین اعترافچی بخورا دیگراندن o digo hune bejnem Türk'ün Kure Türkane. Yani daha zaman ve çay koğuşamada Çerkes'in Arabe buncu Partiya Komünist Irak'ı evşi Cesuri derbasi Bakur bubun jure ve biçuna başure Kurdistan'ı Şırnak'ı hatı bungerdin. Jwan la digot ki hone be digo Arap tune Kürt tune yani tüm millet tune dünya hemuk Türk'ün digere herkes ve Türk. Merşen Necat Peresi bu anda gotin be mehemiyetda berxodan çe bun divan berxodan anda birasi pişti 4 salan şu da bir yek dengi o bir yek elvesi ve çahe tu parti u grup yani tu farklı evkinekrin haberev çahe behevra herves kirtin me zora zindanciyan zora dagirkeran bir mecbur man davxaze mebciyanin jiyaneki girtigehi pari gor şertin evke işkence fiziki de sekini dedi em به دولت و به محکمه وانا هیدی بروبون یعنی بریا 5 سال پیشی دا نه تو دادگاه که بو نه تو محکمه کی یعنی تو مافهمه ام خوکاربون بپارزم تو نبو چونکه هر تم بن işkence بون ایجا دوه دمه دا برخودان هاتن کرن جبو کو siyasetmedar me ya parti men ve deme burada bun derketin herkes goru hezu kavata ko gor berjendin parti akı rasi beravaji kirin bi taybeti PKK duy ali da sicilavi pır xarabe gotun ki derbay me hemu kes teslim bubun me ber xuda ve va dersanin kahramani خواستن او بکن در راستی نوسا بو او کسین دوی دمه دا وان خرابیا کردن پش را جپکه که و خطیان hoşman bu goten ki valla me adayla grubenden kirin yani zviya bejim birasi ev pertuku belgesel u filmin duan demada hatın çekirin hemu yekali bun Ligor propaganda partiye ki Ligor propaganda reaksine kağıtın kirin. Ev siyaseta o stratejiye işkenceyle Diyarbakır rahat kirin. Bıçağı ki neteviyle nenerin. Yani çıha seri kurda çıma va bu sebep çu bu. Jiboçun emtekçun menikar bu berxubudu pera çava bu mebhevra karbu berxudan ki nişan bıdı. Dibirda kemasi çebun İro enve digerin 40 sal 5 sal şu davan roja elbette İro be nerine gidin bıçağa gidin dibe envan binirkinin o rasya be millet okra bidin kabul bidin nişandan nefşen peymetin siberoj ev şaşen hatine kirin ev kemasi hatine kirin wana dubara nekin o wan kemasi u şaşe mekirine Juan ders vekirin. Jibo işi birasi zindana Diyarbakır bir seri xu elbette binavu denge le emzanı le hemu bajarı Kurdistan'ı le hemu perşe Kurdistan'ı zindanın deneşi khasi Diyarbakır bi tadayen xu bi zulm u zordariya dagirkara ciye münakaşet ve emser bisekrin. Zindana evine bigre zindana Süleymaniye Anjil Başuri Kurdistan'ı le Amude le Kamışlu heseke an Şam'ı girtiyen Kürt bi salan de bin erde da de zindan adaman o gelek tadayidin hemu partiyen Kurdistan'ı yani eme tu farkı nakın na parti kurban hem yanşil gora kavetu heza ku bedeleki girandayı o iroşi dedin o eşi de dome bele ta 20 sal le zindane Buhuran 8 سال لزندان دیاربکر چه تا چاوا کاری بو
هشی خوا ناسنامه خواه کردی ده گیشتنا خواه سیاسی ده بپاراستا ده چارچوبه چار دیواران یه هاتنه چه کرن جبو وینا مروف اراده مروف بشکینن. Yani burası ezve demede bejim az endam Partiya Demokratik Kurdistan Türkiye akukebum yani rızgarı xwaze netava Kurdistan'e binave Kurdi kuxti gotin edve davet atım girtin kavşam te da bunşi evale mevun hemu girane hemu tabii ki ev به زمان و بسر اونینه او هشمندیا به مگرت بو سال هفته دا یعنی پارتی دموکرات کردستان و باشور کردستان شیر روزا مالا مصطفی بارزانی به مرا به راستی هشمندی که کردپرور خورد شکر بو ام به حوالن دوه دمید زندان دابون ما او هز و قوت او طاقت به جوه بیرو باوریا کردستان اگر مزانو ام ملت کی جدانه ولات ما کردستانه و ام حقلینه سردوزا خو ایرو ام هر چقا دیلنده دست داگرکران دست ترکان دا لوه داره دبن işkence da منشی ما دزانبو ملت ما حوالن ما لپرچندن yani tekoşine ki dجوار ددان و دوه دمدا ل ایران دکتر قاسملو پارتی دموکرات کردستان ایران و کمالوان لهمبر رژیم همینی تکوشینه که دجوار دادن لباشور کردستان دیسا پارتی دموکرات کردستان دناب هولدان آنابو خیادا موقت دست به شر گلانه کربون یعنی هدیه او هشمندیا نتوی بمرا بیرو باوریه که خورد شکر و ما دوان شرط گراندا او حوالن هم دعین قوشه دابون دعین دمه دابون هاتن پرسرمه خواستن دناب مدا اکترافچیان درخن خواستن ام تسیم ببن پوشمان ببن سر حوال خو ifade بدن آنجی حوال میل دروانه ام نابه وان بدن گرتن دهان جارا ما درخستنه برنه جیین تایبت بون جی işkencele digirtin. Ama şeven işkenceli vurgun. Lüve dere be ma işkence dikirin. Leme ber kuda bitu avay ki dinav meda dinav hevali meda birasti tu kesin kemasi nişan bu da yanlış teslim bu ve çene bu. Duvurda serbelendi bu jibo me. Me ber kuda evşi jibo hem kesayeta şahsi khud çava insanın netevperver beriyer tişti dve xu malbata xu civata xu neteva xu o insaniyeti beparese yani ev vazifein mirovahiye çatı lehembere düşmine xu lehembere zulme seri bitavini ve çayı tu dve şirike ve zulme جبو ام نبن شریکه وی ما هر تم لامبری وی بسر بلندی بر خدا نیک نشان دا ازیرو شی و دیگرمان روزان براستی تابعی کی شرط و مرجم و دمدام دنرن خوات و هزام yani لما تو تشکی ام و yarım خوشمانی ببینن منکر ما داخوازوانه گلم پری کی چوا او دستلاتاریا دولت لسر و دره تسلیم گرتن ام دو زندان دابون بن تعدای دابون لی ما جدوزا خو جنتوا خو جبیرو باوری ام خو ما پاشوا گاونا بته ام دو مسجد پارس ایروجی ام سروانن و بسالانه د زندانا دا نه تنه زندانا دیاربکر زندان اندنه داشی از کماسی کارم بجم yani 20 salı da ama بدهان جاره هر سال هم کتنه روژیا مرنه روژیا برشیبونه تعدای اپراسیون چه بونه لیدان چه بونه yani tenel Diyarbakır tane ne bu leyden şişe bu ceza idame girdi mesela idamamın şu meclise 6 sal
المجلس لبره که بودم بریاره دالخاندنه بود از بسر خود حجرات امام تنه بوم جوال خود دور کردم مثلا وشای من سرگن کردن جایدنه از شم بورسای چاناقله اسکیشهر لوان داره بسر خوبم حجره دا من نامای خویا داویه یعنی چا مدال کنن گوتنه من داویه من او وقت نامش جمالبات اخراشی جوال اخراش شاندن دوان دمان دا ده اوکا کووارا نشتمان دا شاد شاب کردن براسی ام دیسا سربلند بون میدان دخوان لنبری دجمینه خو و متجاری ترسکی نشان نده yani via ne sene havalemişi bu yavaygun em ve gelen peri bu yavaygun zindan Ahmet'e de sedi haşte sedi not ezvecim daha ziyade hatta notu 5 insana berhuda o bu elbette henek insanın zayıf şey bun idare nekrin bunu itirafçı bu devlete ra lehavu kirin lehemberi millete xu ketin nav kare nebaş xarabi kirin hani bu kadroen devleti evşi rasiye ki devlet zuan istifade kir emna fazla yani tedi wan rojadan falan kes biya vakir filan ledve rasi be zanin eğer em rasiya xunu zanbın o rasiya xuneyn zaman nefşem peymetin evce duan demen dijwarda karbon şaşiya bikin jibo ویشید و امراسی خوب بجن دیاربکر بسری خو yani نمونه که دیروکا کردستان دا جی گرتی ام بخوازن خوازن ده همان دمان دا مستر باختن در باره وی دا گلک پرتوک هاتن استانده گلک فیلم هاتنه چکلن ایرو بریار گرتنه مثلا دولت ترکیه وک müze اوه بکار بینن لی دوی او که داشتی یعنی شبو به مثلا ما کمیسیونه که او گرتین کردن سه اول به هر ما کمیسیون چکر برای دار دولت راشی افدیتنه مشه بو مجوان راشی گوت دو سال هشته حتی هشته و چهار دا چه işkence ve girtike şey biye fiziki evka ve hapse çava bu bere 1 salan dve begerin ve salan divan de sale daviye da de girtike da ev çekirin gühertin hem fiziki çekirin kirin vek hücre ev koşen bere ev işkencen alavın işkence falan rakirhun mego gere hun vana disa bici bikin biçavay o divan koşa da ki atine kuştin ki mane nave wan benevistinin li ser divar li berderi film şey bikin ev kesin girtiyen ve deme bunlara hev evin şey bibin herkes kim zede diroka xu çiroka xu beje dibir da xabatek bir rengi şeyim demeşinin le devleta Türkiye hertun gora dile xu demeşe yani da xaze em dibêjin û êwan hinek ciyan da nakokê meşyene bi ame tabii ki de nakin devlet û hêz û xewet destê wan de lê em berxwe didin her sal du cara em li wir aktivîtan dikin li berderê zindanê diçin ew hevalê me hatine şehîd kirin ew wan bibîrtînin navê wan dixwînin bang dikin û ew kiriyarên devletê hoviyane kiribûn ewan dîsa şermezar dikin û daxwaza lêpirsînekî wê demê dikin ki dibên di wê demê da ji xada herî nizm bigire a herî jor a devletê ki berpirsiyar biye divê vana bên mahkeme kirin çünkü di ewkê da sûcên li hemberê mirovayiyê tê kirin da güvertina yaşi derbasbûna demê tune ye di hemû deman da kesên li hemberê mirovayiyê sûc kiribin tawanbarî kiribin divê bê dadgeh kirin em hêşî daxwaza wan daxwazê xwe tînin ziman û ew hevalê me yê şehîd ketine rojiya mirinê da ê xweşewtandine daxwaziyana sekîniyê rawastiyaye yani weke nimûne wa tiştekî berçav dîtî hinek dadmendî pêk aniye di dosyeya girtiyên
siyasi demin heştiye da. ناخر تشکوسا نه قبول نکنه تنه دست پێکی دا خواستن زیندانە دیاربکر خراب بکن و دەرێ بکن قادا تجارەتێ لێ ژبەرکو دناو جواتێدا بەرتەک مەنیشاندا و گرسایی لە هەمبەر دەرکەتن دەولەتێ ڕابوو گۆتن ئەمێ بکن وەک مزە گۆرە دەما بەرێ ئەو بکن لێ بەشێکی وی ئەوێ وەک etnografya müzesi yani müza vekri bu yavayı duazım bikin. Ev daxwaze mgot em via hertim rayderin devleti raşidi. Ben o buraya gişti raş par bedikin hem de xwazim raya gişti pişkiri bike ki ser devleti ferz bikin ki karben lêkolîn bikin, karben dava bikin o taze ev kesin lüve dere tadayı dine kemasi en azından leborine ki juan buxazın yani millet Kürt o juan kesin buna mağdure işkence leborine ki sernabe devlete bexwasın. Tabi devlet partiya CHP Kılıçdaroğlu demek ki wan digotin evke mafe lehevatine em hevdu helal bikin dve çerçevede Kılıçdaroğlu seroke CHP bu Evat Diyarbakır mebuyra şef ditine ki kir sernave partiya xu sernave devlet leborina xu fazla mego via ternake via dve hun sernave devlet icraya giştira eşkara bejin o ev kesin tadayı dine hun dve ev kevan bicibinin yani ev davxazu ke ev kelvan gelle kesiro sakatın nafşın insanın hiç tedavi dibinin bana kesin jiyana vanu malbata van evbiya yani tadayı mazın çevune dven reki beditin serviyaşid ve komisyonen jigirtiyan ekten unvan godar bikin durda em xabateki devam dikin yani berdavame em jali ki siyaset edmeşini jaliye kişi disa lister zindana Diyarbakır disa via bejim meddoz vekir grubeki 2012 da derbare wan işkence li Türkiye mahkeme Türkiye gotin Türkiye ve zaman aşımı yani demavi derbas biye un derek mane gotin nikarin dava der hakkı bana da bekin da evkeme ev doze mevekir bun girtin mevia bir Avrupa mahkeme Avrupa şi Muaşi gotun sara zaman derbas biye jibovi em nikarin tişteki bikin le disa şi em debejin gor hukuka navnetevi suje lehembere mirovayı atiye kirin duvi da ev şerte dem derbas biye tüneye yani de heman demanda suje lehembere insaniyet mirovayı atiye kirin duvi be mahkeme kirin çava le Almanya Hitler Naziyan hembere insaniyet evkirin tu iroşi yeki Nazi ten tespit kirin te mahkeme kirin te ceza kirin dve le Türkiye'şi ev bekirin yani kesin doze ilone da suç kirine opera piştivirşi le hembere millete Kürt olu hembere insaniyet suç kirine gere bir mahkeme kirin. Bele. Tu kariş mera بحثا هلو بویره که ده هزر تدا نایش بیر کرن ده هندر زندان هاته کرن و هند بیر تدا مایه و او بویر گریدای برخودانیا زندان کسین هانی زندانوان کرد یعنی گریدای بروشا کسین زندانوان برخدیر کاریش مرا چند دکابیجی یان یک جوان تشتن کو جبیراتا ناچن حتی نها yani bir rasis bir sedan bu yere usane minake usane karım mevkim le dedi ça merv dikeve axaftine o derba van rojan hesse merva nerinen merva psikolojiya merva şi tevliyev ve yani az yek jebejim mesela
حمید یک حواله که من سازمنده بو حمید گزگنجی مروفه که اوکو خزان فقیر دعوت ادال سازه دخص و دبارا خوشی بوی آوای او دکر لی انسانه که شورشگر بو اندام رخصنه بو هات بو گرتن دوان دمه او که ده هر دجوار ده به او که جس ام کفچه داره بون کفچه دار وقت تنبور او بنه گورا تنیک چه دکر مزدا وک تیلا سازه چه کربو لیده دا سترانن کردی دی گوتن جه محمد شیخو جه آرام ondan sonra strane wişe bu wiş çedike roja ki disa bu ya vay bu qaydayn li berderi pe hesabun leşker atın gotun te klam gotun te evdiki gorna tşku satına le disa şi derxasın birin li koridore ledanek pir zede giran lekrin desum lenge vermi bun priya leda bun anın disavetin evki duy hali daşi Hamid Kenya haneke xudkir diko tşkina ve diko desem pari vermi yani karmeniyal sazı xım lezedi saşi jwara ke bideve xu zamane xu klama bejim bu wi away disa eskarim yekşe de sale noti da hat kuşten Hamid disa dese devlet evi o eval bende vanva le khoseri hat kuşten ezwi brezari be birtinim disa baleki je Abdülkadir Çelik bu insaneki jreze ne siyasi bu leber mizgefta mazın ve dere hek defrot debara xu zaruke xumalvat xu ki ani bun girtike via ledaneki gram lekribun pasbun we bakın evke veke muhbire koğuşe çen jaraba kirin derba çuhat ruyevi reş tari usa bu aciz u belli bu ki evale ki persije çima و از اداره نکم گوشم داخوازی کند و جنده دا چه ده آخفتن ده و چه ده و جمرا بشه به ظلامه ما اما التا ندن فلان حوالا جرا و چایه کربون گوتن کی تیه ده و چرچوه ده بجه تشکیتونه وی آوی براسي او انسان جريزه بلا برخدا لهنك انسان كسن سياسة مدار بون اندام مرکزی ناوندی بون قادرون سرکه بون او انسان بوی آوایشی بون اعترافچی یعنی او عبدالقادر سال نوتی دا دیسا جالی دولت و دیاربکر هات کشتن مثلا وانات بیرامن دیسا حبیب خلچه بو لباتمان هات کشتن نها اوت و اشرف درسون حواله که بو به اشکنجه هات کشتن دیسا او چهار اولین خوب شوت آمدن او تبیرامن خیری durmuş تبیرامن yani خیری durmuş مسلکت روژی امرنی çا او bu بریابم رشید کو وصیت کر سر مزلمه برا بجش ملت اخرى دیندار مر yani insanı bir rengi şey yapın جبوی دوزا خو جبوی ولات خو جبوی ملت خو د زندان داشی مرندان برچاو خو بر خودان تسلیم نبون ل امیرو دنرن براسی روشم تدانه insanın د زندان داشی کارن اراده ملت کی اراده گله کشی دل بگیرن او شی راستیا مد و راستیا شی ام ببین بله مامستا دما تو زندان درکتی سال 2000 تو آزادی هست بوی جمرا دیار بکه روش اتوی چاوی چاوا بو والله ناتگو هات برامن 2000
1000 ما عدار از روحه نافچا برێکی که از لور درکتم چا درکتم قسم من مالباتا ما هاتو پیشوازیا من کنن هم بسیاره سر روبار فرات را فرا برێکی که هیه هم هاتن سر پره از چا دندر دابوم من نیت کربو من اوکی که من چار حف پینوس قلم يعني هم تركي دبن پینوس مكر بريكا اخو اماتن سر فري ساكنين مگو ساكنين مگو من نيات كريا زوي نيات اخو بجيبين از ماشيا ماتم orta فري من هر دو چار قلم اخو او پینوس اخو آوا فراته مش فراته داخواز كر مگو اب هر پینوسك temsilkariya beşeki Kürdistan'e dike. Ev çar penuse min bi deste Fırat'e, bi deste Ava Fırat'e ve beherike o her çar perçe Kürdistan'e neziki ev bike bikine hev o kadara millet Kürt bevan penusa benimsine. Mevan kalem yakuavetin navave xuşke min, bre min دایکا منه و همول بمرابون همو شاش من نظامون چبیه یعنی از شدکم یعنی دوی و کده بلکی انه که حساب کرن اویا هشه خوخوار اویا دین بو اویا کت شوقه لبراسی از بوهش مندیه درکتم وشی گو از شا درکتم شی دیویه من داخوازه من و بیرو باوریه مش حواله من هبو مدگو که حواله من ها آمادانه حاضرن از هرم بشتاری ناوان ناو رفن ویخستنه ببم جبو ملت اخو کوشینه که بدومینم لی مخابنه شا درکتم ویخستنه مبلا بو او پارتیا استعدا بو محاتون گرتن 20 سال من دمکی درجه او کربو نه برپرسیاری ویل ارته بون نه خباته که ابو بوی آوایی دیساشی tabii ki او بردوامی تکوشین مالا مصطفى بارزانی ده هشمندیا مدا دیروکا مدا جوبر جی گرت او که مزام بو ده سیاست دا ده تکوشین دا دم هیا شکستن چه دو دم هیا مرفته کشه دم هیا دو پاش و گاو دا بشه لدوه تجاری مرف جنیت و داخواز خو و جبیر و باوری خو پاش و گاو نویجه دوه هر تم تکوشینه کی بدومینه بسری خود تنه بمینیشی دوه لهمبر داگرکره لهمبر ناختی لهمبر ظلمه بسری خودشی دوه تکوشینه کی بدی دوه چرچوه دا زرکتم دی سال گور قواتا خول گور ازا خو دی سال اولی دا جبو از بجوات را برو ببم و فێری جواتێ ببم زۆرە 18 ساڵی دا چاتە بکەوی زیندانێ 20 سال سوودا دەرکەوی جواتێ گوهرتن نفشتێن گوهرتن ji 20 سال پاش وات دەست بە ژیانێکی دکی dezavantajê te zêde ne ji bo wî ez çend salê ewlê boî ser lingê xwe bisekinim karibim berxudanekî şahsî di nav jiyanê da bidim hewldanê min çêbûn duwer da ez heval û dostê min ê li Avropa bûn davetiye şandin ez çûm Avropa 2002 da qasî dume falan mam şertên li wir bimînim hebûn daxwasî hatin kirin lê bi rastî min niyetkî wisa tune bû me digo ez ê li welatê xwe bimînim bajarê xwe ji bo milletê xwe çi pêwîst e têkoşîna barê têkoşînê çi bikeve ser milê min ez ê wî barê xwe bicîbînim û di wê çerçevê de jî ev demekî dirêj e ez bi nivîsên xwe bi nêrînên xwe bi dîtinê xwe bi helwestê xwe xebatekî didim îro ez di nav partiyekî de wek berpirsyarekî partiyê me Partiya Welatbarizê Kurdistanê ev sal û nîvekî hatiye damezrandin ji gelek aliyên ew kevneşopiyên beriya heştê
ev hevalbendên wê demê me bi hev re ew kirbûn îro em di nav Partiya Welatparêzê Kurdistanê da bi hev re xebat dikin têkoşînê donin ez wek jîgirê serokê giştî erkê xwe xwazim bijîbînim lê ez her tim xwe xîzmetkarê milletê Kurd dibînim ez xwe tu jarî wek rêveberek wek berpirsyarek wek ewkekî sıfatekî bilind ez ji xwe re naxwazim ew bikim ez her tim xwe wek xîzmetkarê vî milletê dibînim û xîzmetkarê doza netewî dibînim ji bo min sıfata herî bilind şî ew e wek Birêz Mesûd Barzanî divê ez her dem pêşmerge me eger ew sıfatê pêşmergetî li me bê bi rastî ji bo me şanaziye û her tim divê em ji bo doza xwe bibin pêşmergê welatê xwe. بله تبي كو تشقص اشترى درفت هبو كوتو وكا هناك قرتي وكا هناك سياسة مدار بري خابدي أوروبا تمايل كردستاني شي هش تو في برياري بدي دمكي كو جلقا بازدا هم برا وكيري ببيشن بله yani rastî ez dîsa bim yani bir baweriya min û ew işmendiya min netewî bû ew min kabul nekir ez bi xwe re rûbirû bûm ez şa derketim yani jiyaneke wê dest pê bike 40 salî şû da ez ê çawa serlingê xwe kirim çawa jiyanek bikim di me ewlê da malbat derdor civat germayekî nîşan dide nêzîkayê nîşan dide lê du meşû da herkes mala xwe ye herkes têkiliyê xwe da ye tu tenê dibînî di jiyanê da tenî bi serê xwe wek însanekî çawa dikeve hujrê an jî girtikiyê bi serê xwe dimîne bi xwe re bi dîwaran re û bi dakerê bi ewkê xwe qardiyanê xwe re rûbirû dibe ez ji çawa derketim ji zîndana biçûk ji zîndana girtî derketim zîndana mezin zîndana Bekirî welatê min di bên dagirkeriyê da û milletê min êşwelê şerekî de doğmiya û di wan demana ji xwe ew wê demê da şî Abdullah Öcalan hatibû girtin siyaseta sivîl siyasetê rêlber siyasetek sivîl şî vebû bû bi rastî di wê demê da ew tevgerên Kurd partiyên Kurdî di wê demê de çawa dest bi xebatekî bi vî rengî bikirme ew derfetê wan hebûn şî ez di wê hişmeniyê min got em li Bakurê Kurdistanê ez bimînim ez jî wek ferdekî Kurd çi bikeve sermez karim lê ew kesên hevalên şûn li wê derê bijîbûn bi rastî heta merhelekî merwan fam dike heta demekî merfam dike elbette tadayî hebû derexên wan da doz hebûn herê kes bi îdamê herê kes bi cezayê giran dihatin mahkeme kirin darizandin li wan digeriyan lê demek şû da wext derbas bû ew dawê wan ketin ew tehdîtên ser wan rabûn ew kesên çûn karibûn vegeriyan welat karibûn doza welatê xwe bawekî bidomandina lê mixabin ew şê nebû ew şî li Bakurê Kurdistanê nexweşiyekî me esasî ye ji xwe lawaziya me şî ji vir tê bi rastî ew partiyên me yên berê ew grûpên me yên berê em naxwazin gelek însanan neheqî bikin lê berpirsiyarên me wê demê bi rastî berpirsiyariya xwe jî nanên ji ber helwestê wan ji ber bêîradebûna wan rewş hat vê ewkê îro şî ew şî rastiyekî em bixwazin naxwazin di rûpelê dîrokê de wê bi vî awayî bênivîsandin divê em ji wan rojan ders bigirin min zîndana Diyarbekirê got yani bi rastî ez dixwazim ew kim yani li wê derê tenê PKK nebû derbayê PKK tevgera rizgariye bû tevgera ala rizgariye bû tevgera dedexedeyê hebû tevgera riya azadiye bû tevgera kawa hebû tevgera qûxê hebû çepê Türkan tîxo
و تقپه و هنی گروبین دنبون یعنی وان گروبین هانه همیان شی برخودان و بشتری برخودان هم بود زندان ناشی هر کس لگورا قوت آخوبون راستی زندان دیاربکر یک جیشی اویا بیشم سدی نوتی زیدتر سدی نوت گرسایا پکیکی بو سدی دشی اف گروبه بچوک بون yani دوه demeda bi girsayî PKK hat bugirtin gundî bajarî silav dabûn kî weçayê de işkencandan navê insan hatibûn dayîn û vana kom kiribûn hezaran insan di zindana Diyarbekir dabû grubên dinê yani her grubekî hejmara wan ya 20 kes bû 30 kes bû 50 kes bû yani van grubê din دواره بریار گرتنه دا نه خودی ده سلاحدار بون بریار PKK دور دا اساسی بو چا PKK بریار دگر ده تکچونه داشی برخودانه داشی بریار اساسی البته وامو اینجا PKK جالیه کی با تشتیم باش و برخودان لی خودی درته لی تشتیندنه شی دکه سویه گروبندن بیاشی از زبرده دخوازم vekri bejim ev ne raste ne embere diroke ne embere mirovayişi ne nerineki başa o niyetek pakje dibe em rastiya xu bejim ev xirabi o teslimiyet o demen ev kedaşi dur daşi rola PKK zedetir bu PKK ji xêrê xwe tu grubên de ne dixwest bike şirîkê biryaran û şirîkên desthilatdariyê sebebe tekçuna me yekjêşî ew tundiya îdeolojîk bû ji xêrê xwe herkes xaîn û dijber îlan dikir ew jî bû sedem kî diyaloga nav Kurdan diyaloga nav partî û gruban jî têk çû heta me işkence dît 4 sal 5 sal me duwan şerta da em derbas bûn Êja heşê me serê me ezanbû ki çawa Kurd bibin yek karin mafê xwe bi dest bixin ev jî rastiya me ye îro jî em di wê merhelê dane bel te gelek nivîsan û weşand di kovarên mîna roj Newroj û roja Kurd rûla peyv bi nerîna te çi ye di derbarê تکوشینداریya rizgariya niştimanî Kurdî yani rola peyvê bi rastî gelek giring ye peyvê nivîskî rûpelê dîrokê dixemilîne ça rûpelê dîrokê bê xemlandin ev hişmendiyekî çê dike ew hişmendî dibe mîrate dibe mîras ji bo nifşên peyme tên elbette divê em bi wicdanê xwe ra rûbirû bibin rastiyan bêjin ji milletê xwe ra ne xwe paqij bikin xwe derxin pêş qehramaniya xwe an jî lawaziya xwe veşêrin ya jî bawek divê em ser navê milletê xwe wek xizmetkarê milletê xwe rastiyan bêjin û bîranînên xwe bi nivîskî binivîsînin kî divê bibe belge ji dîrokê ra dijminê me çawa tev digeriya çawa dixwest me kedî bikin çawa dixwestin me teslim bigirin an jî em serî bitewînin li gor siyaseta wan tev bigerin me çawa hewl da berxwedan nîşan da em îro çawa ser lingane siyaseta Kurda ji ku hat derbasî ku bû ji bo wî jî bandora peyvê geleke çek tibkartînî gule ya fişekekî ew dikî lê dide derbas ve birîn çê bike birîn ew dibe peyv dibe belge dibe dîrok û di heman demanda rê ronî dike ji bo wî jî giringa peyvê ezûm zêde dibe em giraniya xwe bidine ew kesên di wan demanda ew bûne li gora haqqaniyetê li gora wicdanê divê tiştê hatine serê wan bi zimanekî zelal bi şêweyekî zelal ne bin
bandora parti u gruban da yaşi reaksiyonun bereda ligora berjandiye millete Kürt tevbigerin wan binin zaman benivîsînin pey xuda belge belin. Di dîroka me da duwarê nivîskî da warê edebî da bi rastî pir zêde bîranîn û yaşî derbarê xebatan da zêde tiştekî me tune ye. Van salê dawî xebatekî baş çêd ve teknolojî derfetên teknolojiyê derketine. Îro em karên wan derfetên modern bikar bînin. Gelek tiştan bi raya giştira parve bikin. Ew bîranînin hevpar aqlekî hevbeş û îradeyek kolektif derxin ortê. Ji bo wî jî pêwîstiya me bi peyvên çêkir bi diyalogekî çêkirê ye. Bel. Tu çawa pesindan dikî peywendiya xwe ya wijdanî û ramanî bi serwerê Kurd Mela Mustafa Barzanî. Bandora şûreşa wî di sazîkirina jîhatîbûna te ya tekûşîndarî çi ye gelo? Yani ez vêya bêjim ez ê zarokum li gund di wê demê da radyoya Rîvanê, radyoya Bağdayê mezinên me godar dikirin şev em zarok bûn. Meraka zarokiyê tabî me godar salê heftê da şoreşa Mela Mustafa Barzanî û dema otonomî li herêma me bi taybetî jî qaçaxçiyê li cê meşhûrin belkî binxetê jî zanin bi hespê xwe diçûn dihatin binxetê ji wir malzeme digirtin danin Bakur diçûn Îranê ji Îranê dihatin başûr dihatin ûkê vana jî ez wek siwarên sînornenas ew dikim li welatê xwe da li ew sînoreyên jalî dagîkera çêbû diçûn dihatin Hewadistanên di nav civata estê da mezin bûm gunda û derdorê me da pir qala Mela Mustafa Barzanî dihat kirin digot Mela Mustafa Barzanî însanekî mesin e dixwaza milletê Kurd xilas bike Kurdistan ava bike orduya wî artêşa wî heye gelek pesnê wî dihat dayîn em zarok bûn bi wê hişmendiyê em ew bûn piştî em kamil bûn di mekteban da û bi fikrên şoreşgerî em rûbirû bûn di wir da bi rastî meraka min ser jiyana Mela Mustafa Barzanî çêbû dema mehabatê ji mehabatê derbasî Aras Sû û Rusya dibe dê sal Rusya dimîne piştî ve digere tê li Kurdistanê şoreşa îlonê piştî şoreşa îlonê heta heftê û pênca û têkçûna heftê û pênca ev bandorekî giran ser min çêkir şoreşgeriya min Kurdîtiya min jî di van salan da dest pê kir tam di wê dema şikestinê yani ew ki ew bi mira wek ew kiçêkî înadekî dibêje yani divê em bi ser bikevin Kurd tija serî da neynin netewin di wê demê em li Amedê zarok bûn yan jî xort bûn kesên birîndar kesên pêşmerge li wê demê biriya hevalên partiyê Parti Demokratîk Kurdistanê Tirkiye weşayê bi rastî Diyarbekir jî xasî ez zanim dê 12 kesên birîndar hatibûn me wan dibir nexweşxana me bi wan re alaqedar dibûn Tirkî nizam bûn me dibû doktor didît doktora me digoviya xalê me ye apê me ye jewkê hatiye ji gund hatiye Tirkî nizane wek tercümanetî me alîkariya wan dikir îlac digir bi wan re axaftin çêbû ew sohbetên bi wan re me dikir bi rastî bandorekî baş ser me hişt ew
karakterek maraçe ve ya bemra u havale min ve demera bemra ev hişmendiye ki şey bu براسي ایرو از بینن سال ما عطنا شش پنج هفته هم داو که دانه لحچا هم بدگروان روزا به گل کبالان را ev karakteri ki hevbeş derdi kebe ortaya. Çünkü biru baveriyek maraçe bu. Tesira mala Mustafa Barzani bebi avayı sermin o jiyanamda şi tesirek mezun çekir. Rasi Kürt dve hemu perşe Kurdistan'ı به تایبەتی سەر ژیانە مەڵە موسەوا بارزانی bi giringî rawestin û bifikirin şîrove bikin bixwînin ki di heman deman da û di şertê wê demê gora şertê wê demê şî binîrxînin ew ê baştir be. Tu dema tu tevgera Kurdî di salên heftî da û heştî da و روشا کردی ایرو داتنی برانبر هفدو دو دگیهی چه انجاما به تایبتی دوار ریخستن و بوچونا سیاسی بله yani çağım paşla bizvrın diroka Bakure Kurdistan'ı efse sale daviyen işte ser berfadana şahsayt 1925 دی سال درسمه 1938 da Seyit Rıza ve Valenhu Lagiri Esa Nuri Paşa Livan berfadan hem denerin işi şikastin çe bu hatta salen 1936 Bakure Kurdistan'e bedengiyek hebu yani xweliya mirîbûnê ya avêtûn ser Bakurê Kurdistanê. Lê piştî şoreşa îlonê li Başûrê Kurdistanê 1961 da dest pê kir. Bandora wî li Bakurê Kurdistanê bi erenî tesîrekî baş çêbû. Duwan saladan Dewleta Tirkiye Millî Güvenlik Kurulu dibêjin weşayê biryarekî digirin civînekî taybet da dibêjin tevgera mala Mustafa Barzani li Başûrê Kurdistanê dest bi şoreş kir çê dibe tesîra wî li Bakur şî çê ve em karin çi bikin di wê demê da biryar digirin pêşengên eşîran êj civata Kurd zana, xwendevan, avukat, doktor derdora 485 kesan dibin kampa Sêwasê salên 1960 da pêncû da û navbera 60 da. Dîsa 10,000 kes navê wan diyar dikin dibêje eger şoreş bayê şoreşê bê Bakur dest pê bike em ê van 10,000 kesî bikujin. Di wê demê da 65 da Partî Demokrata Kurdistanê tê damezrandin. Partî Demokrata Kurdistanê çend operasyon hemberî wan tê kirin. Bûyera 23 sisyan heye dibêje 23 kes bi evra tên girtin. Carê dîsa bûyera 40 nehan dibêjin lê 5 kes tên girtin yek di işkence da tê kuştin. 40 dimînin dadîgeha wan 40 kesan boy dom dike dibêjin bûyera 40 nehan. Salên 60 şu da bayê çepîtiyê li Avrupa bi taybetî şî salên 67, 68, 69 da xwendevanên şoreşker ya şî çep li Fransa û li Avrupa bayek çêbû weşayê hûn şî zanin li dunê di sîstemên esasî hebû yek NATO bû yek Varşova bû yani Amerika û Sovyet serkeşiya van sîsteman dikir. Ev bayê çepîtiyê bi destê Kemalîstan li Kurdistanê şî belav bû. Destpêkê da xortê Kurdan di wê demê da li üniversitetan dixwandin. 20 salê bûn, 18 salê bûn. Lê li hemberî Türkan daxwaza mafê newkê rêxistinbûna cuda gotin hem milletin
دوی رخصنه مشی رخصنه ملی بن و ام جدا بن و کردستان شی کردستان ستاتوی که قولونیه دولت ترکیه شی وک متینگره تثبیت بوی رنگه وکرن ناکوکی ناف چپ ترکا و رخصنه کردان دا دست بکر سالن هفته چارا شده شی بدهن رخصم پارتی آبا بون حتی هشته امدنرن وان پارتی گروبان لتکوشین وان لخبات وان او تشتن برهمن درکتن اوله دنرن دم زاروکیتیه دم زاروکی ده یعنی افتفگر من دوه دمه ده bu xweste naxwazin dibin bandora siyaseta dune da ew konjektüra dine tesîrekî giran serwan dikir û ev partî û grûpê me mixabin di wan demanda ji xwe re hinek qîble çêkiribûn hinekî berê xwe dabûn Moskova hinek berê xwe dabûn Pekînê hinek berê xwe dabûn Kubayê ew nakokiyên îdeolojîk di nav civata Kurda û di nav siyaseta Kurda jî bu sebebê veqetandin û dibendî û nakokiyên siyasî ev jî dema zarokatiye lê ji wê demê şûda tevgerên me yê dinê şikestinekî mezin xwarin bêhêzbûn û bêtaqatiya wan bingeha girêdayî wan li ortê ma PKK piştî dest bi şerê çekdarî de îkir heştê û çara şûda ev bingeha hemû partî û grûpan çû gihîşt PKK û jêrabû bingehekî devlet jî dixwest kî ji xwe ev bingeha Kurdistanê di salên heştê da ji xwe ew proje di rojevê da bû dixwestin ciyekî wek bendavekî da kom bikin û di wir da bifetisînin ew hişmendiya netewî pûç bikin bi wê ewkê çêbû îro em lê binerin tevgera Kurd di diwarê rexsimbûnê da dema xortbûnê jî derbas kir ênî ketiye dema kamilbûnê da yanî ênî divê berhemekî berbiçav siyasetekî millî derxepêş û karibe encam bigire yanî xetayên berê hatin kirin kêmasiyên berê heta ciyekî merfam dike merve jera misama nişan da lê vê saetê şûda partiyên me siyasetmedarên me rewşenbîrên me pêşengên civata me divê hemû pêkhatiyên vê civatê tu mafê wan tunek xete û kêmasiyên berê hatine kirin dubare bikin divê bi xwendinekî nû bi nêrînekî nû û bi perspektîfekî nû siyasetekî li gora demê karibin bixin rojevekî milletê Kurd ji van derfetê derketine ortê jê sûd bigire pêwîstî bi siyasetekî bi wî rengê ye Belê mamosta binerîna te pirskêka Kurdî giha asta têgihîştina siyasî an em hîn azarî û kêmaniyên berê dubare dikin lê bi rengên cuda yani bi rastî ew nexweşiyên berê ew cudayî û ew nexweşiyên berê bi awekî tekrar dikin lê em hatine wê astê divê em derbasî asa kamilbûnê bibin li ne tenê Bakurê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê îro şertên hene derfetê derketine ortê em bixwazin nexwazin siyaseta li Rojavayê Kurdistanê tê meşandin bandora wî li Bakur dike li Başûr dike Rojhilat dike siyaseta li Rojava Başûrê Kurdistanê tê meşandin bandora wî li Bakur dike Rojava dike li Rojhilat dike li hemû perşe beva girêdane ji bo wî jî dibe ew hişmendiya netewî dibe her çar berjendiyên her çar perçeyê Kurdistanê berbiçav be û em zanibin welatê me navê wî Kurdistanê welateke ji alî dagîkera ve hatiye perçekirin îro em ji
مجبوریت شرطن هنه لگورا روشا پرچان هر سیاست که اوتبن لی او سیاست ما دبی دیسا دبن کوردیناسیون کی هفشتا به مشاندن کی برجوانین پرچان ام بینکن و دستکفتین هنه لبرچا بگرون لی خودیتی بکن جبو ویشی او سیاست ما دوین سیاست ایدولوژی به کماسی و به نرینن تون درین لب هاتنه یاش دریه دیالوگ پریجاران آسه کربو لی ایرو ام شرط اتدانه و سیاست دنیو هفبارن ما ین همبر ما هم دبینن که ام مجبورن سیاست که نتوی درخم پیش اویال روژاوا درکت ارته لباشوره کردستان درکت ارته و کنش زانه قد اپو ینکه کینگ دستان دسته هف لوه داره دریه دستلاتاریه و بو لوه داره ایرو ستاتویه که کم زده بلکه هنی رخنه هنه کلی هفن هنی کم ببینن شو ببینن لی کم زده لوه داره جبو همو کردان سارگاه که یه ایویه که یه اولور ستاتویه که بیه aynı işte em hevi dikin ba Rojava Kurdistan evlatına daviye yani ev konferansa yekitiyle kamış şey bu gor ve mutabakata doku evleri brasin Kürt serişmendiye netevi tevbigarın gor neden ev berjevendiyen ideolojik gor berjevendiyen netevi tevbigarın tişteki bir dest bakın kemasi statüye ki kemasi mafeki اساسی بدست بخن ابیان جبوی باکوشی گرینگه جبوی روزلات شی گرینگه و جبوی باشور کردستان شی گرینگه ام گرینگیه کی وی رنگی شی ایوی دیکن اوی ببر بله نامه تا جه خورت کردان ایرو چیه گلو ین کو زندانا ندیتن و نجیان و یک کو تنه ایشا ناسنامه و پاشگاه کرنه دیجین yani beri artıştı ve zindanın da meşe medane envan zindanam elveşinin ku nekin dilin ideolojiyan nekin dilin parti peresti grup perestiyan deve em ve kesayeteki azap bu vicdana kura به کسایت آخرا به نیرخین ملت خو چاند آخراشی روبرو ببن و ام زامبن بو ملت ما ام باره ایرو سر ملی میا ام بوی نکن باره زاریون خو نبی خو باره وانگران نکن زوان را جیانه که آزاد پیدا بکن دبه ام در باس بوینا خو باش زامبن دیروکا خو باش بزامبن دیروکا نتواخو دکیجان مرحلان درباس بونه دیروکا داگرکرین خوام باش زانبن سیاست داگرکرین خوام باش زانبن الوسته وان رفلکس وان چنه دکیجان دمان دا چوا تفگریانه 3 سال بره 2 سال بره 5 سال بره چوا کرنه دما میراتی میرکیا کردستان دما عثمانی دا چی بیه وانا هم وانا دوی همیه باش زامن چا خورتن ما هویش مندیه ته نگن لگورا روشه ایروین او بکن او سبه خلاتی و شاشه مکرنه اوشی دوباره بکن جبوی دوباره نکن پیویسیا وان دوی درفت هنه ایرو تکنولوژی باش بکار بینن به شیوین مدرن کارن پرگالن رخصم بونه آوا بکن دواره جیانه دا آبوری دا سیاست دا دیپلماسی دا دیاسپورا دا گلک درفت نوهنه کارن وانا موبیلیزه بکن و باوه که دن بکن خدمت ملت کل دوه دنابرا نفشان دا نفشن بریا خدا و پیوان نبه دیوار آوا نکن زامبن جیان تکوشین وکیو که ماراتونه که هر کسی و ماراتونه که حتی اتابه که باز زده
ala destê xwe ye radestî nifşê pey xwe dike. Îro ew ala beriya me salên 65 da mezinên me, biraderên me ew Kurdperwerên hêja ew al girtin salên heftê, salê heştê da radestî me kirin. Me bi gor derfetên xwe, gor qewetên xwe, tevî kêmasî û şaşiyên xwe me ev al îro aniye vê em dixwazin vê alê radestî nifşê nû bikin. Divê ev berdewamî çêbe. Têkoşînê da berdewamî çê nebe, têkoşîn tê dikçe hûş dibe. Ji bo wî jî divê gencên me, ciwanên me bizanin bi rastî têkoşîna netewekî milletekî berdewamî dixwaze, fedekarî dixwaze û bi zaniyarî bi hişmendiyekî netewî divê berjewendiyên netewî li pêşiya hemû berjewendiyên kesayetî û şaxsî û partî û grûban jî bêgirtin bi wî hişmendî tevbigerin. Êvî dikim ew hişmendî jî heye û ez kêfxweşim bi rastî medya civakî da dişopînim. Bi hezaran, bi sed hezaran ciwanê me yên zîrek medyayê baş bikartînin wek partiyên îro hene ji wan partiyan daha zêdetir bi bandorin û tiştan dikin lê pirî caran ji bo bi serê xwe kesayetin ew nabe divê birêxistinî be. Yani mobilîzekirin jî birêxistinî be. Di ji berê me dewletên dagîrker bi rêxistinî tevdikerin, bi aqilê dewletê tevdikerin. Divê em jî bi aqilê dewletê tevdikerin, bi aqilê milletê, milletbûnê tevdikerin. Nebe aqilekî kesayet ya jî demkî. Helwestên demkî zû têk diçin. Ji bo wî jî demekî dûr û dirêj divê em ji xwe ew bikin. Îro barê em di binî dane divê em wî barî karibin heta qadekî, heta merhelekî bi rihetî bibin. Nifşê peymetê jî em barê wan jî sivik bikin, giran nekin. Belê. Ez tim dibêjim bi sayê kesên yên li zîndana mayê yan ji bo doza Kurdî şehîd ketine li hemî parçeyên Kurdistanê. Bi saya wan îro xortên Kurda kêm zêde xwedî derdikevin ser zimanê xwe, ser nasnama xwe, ser hebûna xwe, ser netewa xwe. Ev jî wê neba ger we vê rêyê pêş wan serrast nekira. Bi xwîna xwe, bi laşê xwe, bi qêrînên xwe, bi giriyên xwe, bi sebrên salan yên we li zîndanan kişandî. Bêguman hûn yê pêş bûn, pêşiya me bûn û em jî nifşê nû li ser rêya we tim û tim dimeşin. û ev xebat wê berdewam be heta rojê ku em Kurdistanekî gewre, serbixwe û azad bibînin. Mamosta pirsa dawî ez ê şte bikim berî ku em vê hevpevînê bi dawî bikin. Îro li Silêmaniyê, li bajarê Silêmaniyê grupek bi rengekî sembolîk nîşanî çekê xwe avêtin û şewitandin. Tu vê diyardeyê tu çawa dinirxînî wek siyasetmedar, wek mirovekî Kurd li gel û piştî vê doseyê qaş û dibêjin proseya aştiyê li Bakur tu xandinê te jêra çawa ye gelo? Bele, yani beriya ew ke bikem mijarê ez dixwazim yani wego spas wek ke em zîndanî lê beriya me jî Şeyh Said Qazî Muhammed Mala Mustafa Barzanî İhsan Nurî Paşayê bi sedan bi hezaran pêşengê me hebûn em berdewamiya têkoşîna wan in bi rastî em wek partî jî şiarekî me heye Partiya Welat Parêzî em logoya me da em divên em berdewamiya du sî salên dawiyê ne. Îro hebûna me, rawestandina me, helwestên me, em sekna me ji vê hişmendiyê tê em
لامو پرچه کردستانه کدا کی تدا هبه کی خباته کی تکوشنه کی جبو کرد و کردستانه ام دیندار وانن ام سپاسدار وانن ام رزدار وانن گل لگو کنه البته خورته می د زندانا دا ایروشی د زندانا دا همبر işkence radovin جبو کرد و کردستانه کتبن ام وان برز ببیرتینن و هلوست وان او جیدات بینن زانن پیش روژه دا شیوه دیسا ببیر رنگی دوام بکن خورت امی دیسا بکن زندانا البته سیاست دا دم دم ام زانن تکوشینن çektari da dışarıda tekçün şişed ve paşu ve kişandın şişed ve merve serdike ve anşi tek ve lede tişteki esasiyeye ça siyaset eden naveki lebiki beji evajoya açtı de evajoya açtı da do aliyane لسر خالن ناکوک لحف بکن آلیه سیمین وک کوردیناتور وک یاشی نابرجی دکوه نابره وانا لسر هنک تشتال هفتن و هنک تشت بدستخی هم روشه ایرو دنرن 45 سال شر çektariat omandın de despeki daşi gellek siyaset u parti u gruben salen haşeşi de gotin ki he dema şerê çekdarî natiye divê em siyaseteke sivîl demokratîk diwarên ew kerê civata xwe hişyar bikin hêdî bingeha wê zemînê çekin peyra lê çê nebû ev 45 sal şuda hatı noktekî îro bi şêweyekî sembolîk ew çekê xudanîn şewtanın eger em لوان وینه چا بنرن او کسن چکی خدانین و هلوسا وان روی وان براستی گلک تش yani merkare bukine her avre ki insan her gotine ki ya simgeye ki peyame ki de mero yani tişe melvurdi ki yani tişe ile servan insana şi hati ferskinin bele راسته ام پارتی ولایت پارزه کردستان سری دا چیگوتیه او 25 سال است 2000 وردا شر چکداری باکور کردستان PKK دمشینه تو فایده ویج ملت کرداتونه tam aksine hatta neha bir derfet jibo devleta Türkiye ile başure Kürdistan'e operasyonel bike o karakole xulura abab ke gelle keremin başure Kürdistan'e şi dagir kiriyel ve dere ve heze xo biji kiriye. Aynı tiş le Rojavay Kürdistan'e iro emzanın rafirine serekaniye le gelle ciya devleta Türkiye ve dere heze xo biji kiriye le afrine mektebin Türkiye ava kiriye kaymakam lure khasane u kiriye pere Türkiye vek nafçeye ki Türkiye bire vedbe ve xuva giredaya o hezin cihadist lur bineme. Van revşahane dibini dibi alida ev çek dain o şere çekdari fesihkirna PKK cibo millet Kürt baştıra belki reel ber siyaseta sivil verdi. Dibi varida em dibejin ev başa le tiştek emle dijin o reddikin ya bekri em dibejin Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan ev paradigmaya ku dibejin proseye açtıya birası durda Abdullah Öcalan dibeje ki em netev devlet naxwazin, em statü naxwazin, federalizm naxwazin, mafê çandî naxwazin. Divê zimanê Kurdî bile zimanekî paşmayî têr nake ji bo jiyana rojane. O civata milletê Kurd jî wek kim civatekî pênase dike, em van nêrînê wan, em van tespîtê wan
جتوندی رد دکن قبول ناکن و دبجن وی شاشه اف سیاست دولت ترکیه 3 سال داویه او سیاست لوزانه بردوامیه ویه اگر دولت ترکیه براستی پشتی وان شر و پفچون و 3 سال داویه دوی فهم بکه و قبول بکه 3 سال ملت کرد دونه نبو ملت کرد تسلیم نبو ملت کرد انتگراسیونا واسن چه نبو جفر پیواشه و چه نبه اگر دولت ترکیه حتی ایرودگوتی که ترور یه شدت یه پفچون یه PKK یه شر شدن ایرو PKK خوفست کریه شر شکتاری تونه çek hatiye ravasandın deve devleta Türkiye mafi millette Kürt kabul bike o demek ki kendi muhatabın millette Kürt ve berwan ve bike demek ki jiboy karibin denav jivatı da propaganda o organizasyon çevre ve deve دم کی دا قانون خوی او که بگوارینن او هنگ دا خوازن آجیل یعنی هم دبیجین دا قانون بنگهین دا مافی ملت بونه مافی ملت کرد بی بجی کرن و دور دا بینفساندن که اف دولت جی کرد و ترکا پیکتی دستلاتاریه داشی دبی کرد و ترک د شرکاتیه دستلاتاریه دا وکبن زمان کردی به زمان رسمی فرمی دیسا زمان پرورده به دوار رخصنبونه دا او قدخه انسر نابه کردستان پارتی و گروه کردستانی دا او قدخه جورته رابن آزادیا رخصنبونه چه به آزادیا فکر و رامانان چه به herkes karva خویفاده به بنابین پارتی کردستانی او دوزه آتنه بکرن او آستنگل پیشی وانه وانا زورت رابن کسند زندانا دانه گره وانا دمکی نزدیکتا ببردان او گابن رفورمن اساسی بین کرن جبو کماسی امکارن وک رفرانس باشور کردستانه او دسپه که دا ستاتویا الباشور کردستان هول باکور کردستان شی فدرالی یک بوی رنگی آنجی ترکی رول قبرس جبو ترکیه قبرس چه دخوازن ام و کرد بجن aynı mafan ام جبوی خوشی دخوازن اگر جبوی وان دولت دخوازن ام شی دولت دخوازن جبو وان سرخوبون دخوازن ام شی سرخوبون دخوازن دوه çerçeve da براسي سربسكنن evet çi ve proje peşte ve çi bine براسي دوه ام كم زاده سياستا فام دكن زانن لدوه جواتا ما ملت ما شبيا ببينه ام هيفي دكن به هيفيتي چنه و ملت ما دمكي زوترين و گرسر نيرخ نتوي o ser siyaseteki netevi alternatife netevi ava bike ev krediya çiluz 5 sale bi xuyna xu bi canê xu bi malê xu bi zarokê xu davun PKK o PKK viyaşi ji bo berjewendiyên xu teng bi karanî divê wê krediye ênî bide siyaseteki netevi û ew siyaseta netevi bibe desthilatdar karibe mafê milletê Kurd de hemû zemînan da bixe rojevê û serbisekine tekoşînavî bide ez hêvî dikim bûya wê bike em wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê şî li Bakurê Kurdistanê ev demek dirêje partiyên derbayî Demê û Xudaparê em bangên wan dikin bi wan re me hevdîtin kiriye û hêj didome çend komxebatê me çêbûne em divên werin li Bakurê Kurdistanê ev barê partiyekî grûpekî tenê nîne ev barê me hemiye ye hemû pêkhatên vê civatê vî milletî divên ser hinek xalên hevbeş bên cem hev û karibin
temsilkariye ki milli derxin orta evya peşenga millete Kurd bike o daxwaz millete Kurd bine zaman em wek partişi devir da preşkera o vekire utbin eğer gavên baş ji bo milletê Kurd bên avetin kî jalî kî var bê avetin em ê piştgiriya wî bikin lê li dijî milletê Kurd jî lîstik û projeyên bên rojevê jî em ê bertekê tun nîşan bidin li hemberê wî jî tekoşîna xwe bidomînin. Belê. Mamosta piştî vê proseyê wê karibin gelo partiyên Kurdî ji dervayê PKK karibin xebata xwe siyasî li gor bir prensîp û baweriyên xwe yî netewperwer berdewam bikin wê ev yeka ev aramiya ku kê piştî aştiyê were wê heta kîjan radeyê berdewam bimîne. Yani birası bavariya me ve devleti o bir rejime îro heye tuneye. Em tiştê dibîne ki PKK heta îro ser civata gul 40 sale ji ber ku çek destê wan dabû tu rê û alternatîv di nav geldaşî û nav partiyên daşî ew rê û derfet çênebûn. Lê çek der ji ortê rabe bu xwazin bedela wî çi dibe û bibe wê milletê Kurdistan bide lê partiyên me ev grûpên me û yan jî alternatîfên nû ew ê derkevin olê ew ê tekoşîna xwe bidin. Elbette yani tiştekî tu bixwazî bi xwestinê nayê dayîn gere tu bi qeweta xwe bi hêza xwe bi rêxistinbûna xwe û bi hişmendiya xwe tu karibî wî bigirî tu mafê xwe bigirî maf kes nade te yani îro elbette dagirker dixwazin ev sistema xwe dom bikin lê em karin wê sistemê bixitmînin em karin wê sistemê astengiyan çekin bê wê noktayekî sistem mecbur bibîne bi Kurdan ra riya diyalogê bigere ça riya diyalogê geriya jî elbette li gora demê gav bi gav çi bi dest bixî kare elbette em wek partî dibêjin ji mafê otonomiya heta serxwebûna Kurdistanê em hemû van daxwazê xwe di bername û programê xwe da jî mehaniye ziman derheqê me de jî mehkeme hatiye vekirin îro li mahkema Anayasa Mahkemesî dibêjin doza girtinê girtine bi salan jî li wê derê doz wisa hatiye rawestandin ne biryara girtinê didin û ne jî wê dozê radikin ser me tabii sengên fîlî jî li derdkeve olê em pirijiyan nikarin şaxên partiyê ava bikin nikarin endama wî bikin ji ber ku navê wê Kurdistanê gelek kes asengî derdkevin newerin bevin endamê partiyê yani di vê alî de devlet têra xwe zixtê xwe ser milletê Kurd û ser partiyên Kurdistanê didomîne tesîra PKK şiye bû lê PKK bo çekê xwe deyne cûyê şû da siyasetekî sivîl ew ê jî yani derdora demê wê kirasê xwe bigarîn em zanin PKK ji ortê ranabe dem ji ortê ranabe ew ê kirasekî nû li xwe kin gora wî kirasê nû dîsa tev bigerin lê em partiyên Kurdistanê em mecbûrin bi hevra tev bigerin û îradeyekî netewî derxin temsîliyekî Kurdî derxin pêş di bin sîwanekî netewî da hemû partiyên Kurdistanê karin bi hevra siyasetekî netewî û alternatîfekî netewî bixin rojevê milletê me jî em bawerin ew ê wê qirêdiyê ji wan ra ew neke ew ê kêm neke wê qirêdiyekî bide wan. Belê mamosta pirsekî Doktor Salahdîdo hebû di derbarê Elî Çavan dibê çima em kampanyayeke hevgirtinê bo Elî Çavanê girtî ra nabînin li Bakur wî tenê got ez Kurdim. Bele yani destpêkê da yani wek partiyê me piştgiriya wî kiriye û niha jî ew parêzerê Elî Çavan Birêz Supê Özgen û Birêz
جلال بای قرا هێوەندیە مەبووان ڕە هەیە ئەم زانن و پشتگیریە وتکن لێ ڕاستی کوردەمە نەتەوپەروەر پارەی دوێ ئەو کێدا لاوازن یعنی وەک فەردی سەر سۆسیال مەدیا پشتگیری هەیە لێ تورکیە باکوورەی کوردستانê derfetên bi wî rengî zêde ew nebûn yani tenê Elî Çawan nebû mesela berdevkên platforma ciwanên serbûxwe Ferit Azad jî çend cara hat binçavkirin me piştgiriya wan jî kir di wî alî da kesayetê din mesela Kerem û hebû yek şanoger û wek nivîskar ew şahidgirtin me dîsa bûya wê lê dewleta Tirkiye dibêje ji dervayê naxwaze bi rastî dervayê PKK û demê tu aktörên din derkevin holê ji bo wî jî bi vî awê yani tiştên Abdullah Elî Çawan gotiye ne tiştekî ew ke rastiya vê milletê gotiye ez ne Türk'üm ez Kürdüm Türkiye o milletê Türk devleta Türkiye her tiştê Türk bûna xwe ser milletê Kürt ferz dike divê em birayevin em birayev nîn hem cîranî hevin ça cîran bi tu netewam min milletê min înkar dikî û tu dibêjî were bêje ez Türk'üm yani ji xwe ev 3 sal e nerazîbûn û nakokiyên dom dikin encamê biyane îro yani ne meseleki şahsiye ya meseleki siyasiye meseleki politike dibêje ew kawişî wî bertekê wî jî bi wî awayî bin piştgiriya me û hevalê me li Stenbolê ne jî bi rastî di wê arê da jî em têkildarin û dervayê wê meselê nînin Elî Çawan tenê nîne û em her yek jî em dibin tiştê Elî Çawan gotiye em pêrane û dubare dikin derekê me da jî bira doz vekir me jî bikirin em gihan dawiya vê hevpeyvînê spasiya germ ji bo tevlîbûna te mamosta siyasetmedarê niştimanperwer Gek Mihemed Azbay em temenekî demdirêj û saxlemiyê ji te re dixwazin û azadiyê ji doza xwe ra ji Kurdistaniya ra ji hemî girtiyan ra her wiha û em hêviyekî dikin ku qonaxan û qonaxeke baş pêş bû me hemiyan ji bo hemî Kurda bi tevgerê wan bi partiyên wan peyvekî dawî berê em bi dawî bikin Ez jî spasiya xwe ji hemû temaşvanan ra û ji hemû Kurdistaniyan ra dikim silav û rêzê xwe pêşkeş dikim hêvî dikim di demekî kin nêzik da bi rastî li diaspora yek rêziya mala Kurdî ava bi bi yek helwestî bi yek dengî karbe li her çar perçeyê Kurdistanê bibe xwedî bandor û dîsa li her perçeyê Kurdistanê xeta netewî bi hêz bibe aliyên Kurdistanê li hev bikin riya diyalogê ve bikin û bibin hêz di qada jiyanê da ala tekoşînê bilind bikin û destkeftiyê nû li destkeftiyê hene zêde bikin hêvî dikim li Rojavayê Kurdistanê li Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê dîsa li Qafqasya Kurdemên Qafqasya û li diaspora ew hişmendiya netewî her here ji bo mafê milletbûnê bicî bibe em karibin erkên xwe netewî bicî bînin ez hêvîdarim ew ê rojên xweş û rojên geş li pêşiya me ne em ê bi hev re bibînin yeter ki em karibin bi hev re hevdû godar bikin û bi hev re ser hişmendiya netewî daxwazê xwe ser dijberên xwe ajîn dagirkerên xwe ferz bikin hêvîdarim ew roj li pêş hebene Belê bi vê hêviyê em gihan dawiya vê bernameya xwe spasiya germ ji bo we me temaşe kiribû her şad û bextewar bin dema we
خوش و گەشت بە شەو.